tražili metan, našli moguće gorivo budućnosti, nalazište dovoljno za svetske potrebe na 2 godine. Veruje se da otkriće u Francuskoj predstavlja najveće prirodno nalazište gasa ikada pronađeno, a procenjuje se da sadrže 250 miliona tona vodonika, dovoljno da zadovolji trenutnu globalnu potražnju za više od 2 godine. Nedeljama je trajala potraga za metanom profesora Žaka Pironjona u bazenu Lorene na severoistoku Francuske. A onda je na dubini od oko 3000 metara ispod zemlje pronađeno nešto sasvim neočekivano, veliko ležište vodonika. To je ono što mi zovemo serendipiti, srećna slučajnost, kaže profesor Pironjon, inače direktor istraživanja u Francuskom nacionalnom centru za naučna istraživanja Univerziteta u Loreni. Ne tako davno takvo otkriće bilo važno samo za akademsku zajednicu. Danas je situacija potpuno drugačija zato što mnogi misle da će vodonik vremenom postati gorivo budućnosti, piše BBC. Vodonik ne emituje CO2 kada se koristi kao gorivo, pa bi mogao da dovede do pomeranja karbonskog otiska kanuli. Međutim, proizvodnja vodonika i njegovo izdvajanje uopšte nije u skladu sa zelenim tehnologijama. Crni vodonik nastaje delimičnim sagorevanjem uglja. Sivi vodonik proizvodi se cepanjem metana na ugljen dioksid, CO2 i vodonik H2. Plavi vodonik se proizvodi na isti način, ali se CO2 hvata i skladišti. Zeleni vodonik, čija proizvodnja čini tek 1%, nastaje elektrolizom vode u kiseoniki vodonik. Ali zeleni vodonik je relativno skup i nema ga dovoljno. Ostaje još samo zlatni ili beli vodonik, vodonik u velikim ležištima koje bi trebalo da budu važan izvor. Ove naslage nastaju uglavnom kroz interakciju podzemnih voda sa mineralima koji su bogati gvožđem. Francusko otkriće nije prvi slučaj pronalaženja vodonika u prirodi. Na zapadu Malija postoji nalazište u Burakebugu, a veruje se da velika nalazišta postoje u brojnim evropskim zemljama, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Rusiji i Australiji. Međutim, veruje se da otkriće u Francuskoj predstavlja najveće prirodno nalazište gasa ikada pronađeno, a procenjuje se da sadrže 250 miliona tona vodonika, dovoljno da zadovolji trenutnu globalnu potražnju za više od 2 godine. Velika većina nalazišta vodonika neće biti lako iskoristiva, smatra Geoffrey Ellis, istraživač Geološkog zavoda Sjedinjenih Američkih Država, iako su rezerve ogromne, možda čak i milijarde megatona. Velika većina vodonika će biti nepristupačna, preduboko ili predaleko na moru ili u akumulacijama koje su premale da bi ikada postale ekonomične za eksploataciju, kaže on. Ipak, Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država procenjuje da verovatno postoji oko 100.000 megatona dostupnog vodonika, a to bi moglo predstavljati stotine godina snabdevanja. Ranije ove godine investiciona kompanija Billa Gatesa Breakthrough Energy Venture uložila je $91 milion u američku startup firmu Koloma koja želi da eksploatiše rezerve belog vodonika u Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu kompanija GTEC traži potencijalna nalazišta u Maroku, Mozambiku, Južnoj Africi i Togu. U Australiji, koja je 2021. dodala vodonik na listu regulisanih supstanci dozvoljenih za istraživanje u skladu sa zakonom o nafti i geotermalnoj energiji iz 2000. godine, 6 različitih kompanija nosi 18 licenci za istraživanje takozvanog zlatnog vodonika. Nedavno je kompanija Gold Hydrogen objavila da je u Južnoj Australiji pronašla veliko polje prirodnog vodonika koje bi trebalo da uvede u eksploataciju do 2025. godine, prenosi Telegraf. Izvor: Alo. Autor: Darko Mulić.